Hello, datoy old terrace mi. Yan, dati yung balay. Adi balay ni Manong mi di. Kaya makikita yun yung old terrace niya. Yan. Makikita na yung bagong terrace. Yan. Mga timag-tiam yanan. Alright, enjoy. Thank you, Bayaw, for your support. Thank you so much. Ito pala yung hagdan na karugtong ng terrace papunta sa taas. Okay, enjoy the video. Tibag tamyanan ang animal pasan. Okay, bye.